stan na Ozimicama 2 koji se predaje preko agencije za nekretnine Novi dom. Možete pogledati sve na novidom.ba. Ovo je glavni ulaz u zgradu. Do ulaza se može doći na drugu stranu preko terase, koja je prilično velika. Znači samostalni ulaz na terasu, stan je na prizemlju, jako lijepo koncipiran. Ovaj dio ovdje se može zatvoriti, imate šupu za drva. Također ovo je, znači, ima već suglasnost da se može zatvoriti, da se napravi još prostora. Ulazak u stan, praktično doći skoro kao kuća. Veliki dnevni boravak, grijanje je etažno, ali je stan jako dobro izolovan. Zimi se jednostavno grije, a ljeti je prilično hladno. Evo sad je kraj 7. mjeseca, ovo je stvarno ugodna temperatura ovdje. Ovo je jedna soba koja se ulazi iz dnevnog boravka. Ovdje je kuhinja, svjetlo, da. Kuhinja koja je namještena. Sve to izgleda jako prostrano i je prostrano stanje, oficijalno 62 kvadrata, ali po primjerima stanima preko 90 kvadrata sa mogućnosti nadogradnje, tako da je jako interesantan za nekog ko želi sebi napraviti jako lijep stan. Ovo je kupatilo sa WC-om, novi bojler, nova veš mašina, malo potrebne su neke minorne renovacije, ali ništa radikalno. Treba se poraditi na stolariji. Ovo je još jedna spavača soba. Stan je prilično dobar. Sve dodatne informacije možete naći na novidom.ba gdje možete pogledati sve što vam je potrebno za ovaj stan. Hvala, doviđenja.